O kuaya itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Ina rekonka ko tamari bolamu beresalangi alim. Makanya tuh makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca ko tama boleh. Aja tak kena bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabere salangi alita na sama alita mi passalama mon rilalana. Napa tuh makanya wa ala ibadillahi sholihin. Atanna po Allah Ta'ala yang kesoleh. Nih gero para malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Itu baca. Angkat tuh tahu dia nak beresalah maka bamikum. Agak yasa. Punah na bola maka tuh menilam. Agak tuh. Ini penting saya ingatkan Pak. Kayak boleh milih mas saya. Apalagi saya sering ceramahkan juga nya. Ya, maka ada sisa rupiah tapi situ kan nih makanya ko yule wajah sisa rupiah na sabaya tu malaikat pada mi komputer iya minilaw do ko to masumba iya ko dito masumba inilaw do iya makanya kenapa ada amal itu na sunabita amal kami na puji po Allah Ta'ala iya man nandungan ni wa ingkalla na mo de na sabaya pa dongan na mi malaikat so sibutuka. Yan ang kataw cica mina beres siulang. Cica to itu malaikat melodong maka itu melodong ulap apa sini lodong. Istirahat sih. Tapi ya kosos soy mapan di ulu malaikat melodong deh. Yan na tunah kada ko riwaya ada malaikat itu sampai lelah menulis. Dia pernah selesai noki na tumakamala sih sampai dia mengeluh. Kami belum selesai mengerjakan tugas. Kemudian datang lagi yang kami mau catat. Itu. Jadi itu sampai kok pas sidak ke subuh, kok na subuh-subuh, ya na subuh tak sidak kasih, na subuh tak sidak kasih. Iya. Magai supaya didoakan oleh para malaikat. Sebaya jadi dibutuhkan mereka, pak dongan nami malaikat. Ya itu dibutuhkan mereka pak, ya koto mengaji, nada periki malaikat, masih kiri nada periki malaikat. Mas sidak kaki ni lodongan ni malaikat. Iya kalau Lailatul Qadar kan nutui malaikat. Malaikat itu malah dibutuhkan. Thomas sumban ilodongan ngi malaikat supaya salama ki. Itu padongan nami malaikat pak ilodongan ngi pada tasala deni podak. Pong karo kasih bali bolaku masih saya tapas salama ka nga tasempo yang adale na. Malaikat nami lodongan ngi kupong Allah Ta'ala. Po talengi pada yoroni lawangin. Jadi padongan nami tu malaikat yan tu ampai bola makanja yan onri malaikat. Onrok kami na makanja yan narito de na salay malaikat. Kamasigi. Kaya begitu. Iya. Magi WC na yatengi mangajo kurilalan na. Naon ramatuto. Nasaba mabili malaikat setan yukuro. Jin itu. Makanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal habais. Aja na mo sikiro ketilalam. Deni lodong ako malaikat. Asuko saliwa kecuali maringerangi dena marigaga. Tapi aku yatung kay masikiri aja. Kaya sange paringerang dena wa dipatandeng. Aja tak kada woi madosa kak magianang kabasi kiri kak. De ya kuya pole paringerangnya. De na marigaga. Iya mina salah kota tungkay maringerang. Wah makuy lalo besi masih kiri aja na jolok. Itu. Tapi ya ko pole ya lo paringerangnya kan tidak bisa di anu na sama. Iya palingnya paringerang po Allah Ta'ala. Maka na tuwa tapak kapala korangi ko de na ukba apa ko kiri dalam mana dia tumuk ba. Iya, tahu maka pala pakilongin naga kalau atau makilong ko wese. Nasa kinro maguru makilo nasa ko wese. Lihat tahu ro na maguru. Ini begitu. Iya jadi ini. Jadi aja na ya na betul kan na ya ron kami nama kanya itu nonri malaikat. Napa ni itu nama gampang itu risam. Maka dia itu pandrita pa hakiki nan alamatoje bicara ilmiah. Maka day pandrita patasau ko magampa matuturis sa gaya malaikat na. Yan ang ka malaikat to, ang kanalawi malaikat magampa turis maka namagay. Nakalaya mo magampa cakarudu, itu salah satu tanraj. Yan ang magampa cakarudu megay ka to malaikat ko ito. Macari-cari to malaikat. Kaya ko to cakarudu. Ya ko to mangaji. Nanapya dua lampai baca sigaro di garisina. Itu
Magai inak magampang mematui matai matinro karena resonansi malaikat itu memberikan sakinah dalam kalbu. Yang kedua kayak gawat tuh, nari kota masih kiri. Madari pas kamu macan na bilang-bilang na tak din na bawai kisiaga ni Ronha. Itu kan. Nah sebab malaikat itu akan berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga keka, ya kumat Jumat itu ya nendre pak kata ko kumimbara Muhammad Rasulullah. Napa ni aliwa. Iya. Mako maniabati na tuli galulu imatan nalap masipak galulu na mesi matinro. Karena seluruh malaikat rahmat itu akan mengambil sab di dalam masjid ketika hatib sudah di mimbar. Yang keempat kayak gawat tuh, eko subuh. Nah sebab malaikat penjaga malam, sebab malaikat penjaga siang ketemu. Makanya itu kau subuh tak nape mengaji tak kada. Jawa tinro cinampak napa mi mengaji masalah wapi matu ele kita pesanding. Maka karena itu resonansi malaikat. Kayak kasih waktu na madali ki cakarudu, ya kau terutama masigi. Nah sebab memang masigi nonrui malaikat pamasuk. Ya tama masigi tapakontak dia matanda. Magi rupakan daging ko bolong rondang yang lantu subuh dia na marigaga. Dia cakarudu, ya kau masigi napai si tengah jatah masih kiri matinro. Kalau lah tahu mas sampaja ketulu-tulu. Iya. Karena resonansi malaikat. Iya na tu nampay no nakara to pandrita. Iya nang kabola monroy, de na me matinro matammu masalay bolam. Nonroy setan. Iya nang kabola yonroy, ina yana to tama tapamacake papenadinge, tapamelo matinro matay makanya rumah itu adalah tempat istirahat. Disebut baiti jannati salah satu juga mananya itu. Maka dia mutama bolamu tapamanya makininaw mo sadig liuna sige sana ulum mo do chilimu si bangka gulong matinro mo bola kanja na yan to. Yan ang kabola to lilalala matay makwa de je na may matinro matay bola setas-setangan na yan to. Iya. Magi nabita na suruh ki beresalangi malaika eko to tama bola. Suruh kaki beresalangi malaika ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan natututo pintu na jingnya supaya rojing macho dia na tama ko bola. Na sabak naganggu ki ko tamay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunana iberesalangi ti rupa tawi ang kailalanda. Tapi nasuruh kita bayri. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. O kaya itu fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alai. Inarekon ka ko tamari bolamu beresalangi alaimu. Makanya tuh makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampai baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca kau utama boleh aja tak kena bang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiri salangi alita nasaba alita mi pas salama mon rilalanda. Napa tuh makanya wa ala ibadillahi sholihin. Atanna po Allah Ta'ala yang kesoleh nih para malaikat rahmat yang ada di dalam rumah. Itu baca. Angkat toje tau dia nak beresalah makna bamikum agak yasa punana bola makna tau menilam agak tuh ini penting saya ingatkan Pak. Kayak boleh milih mas apalagi saya sering ceramahkan juga ini akhir-akhir. Apalagi kan ini najik makokwa itu macapak mematona. Magi lasa silelewe na gampang. Napa itu lasa dia itu gagal lete lasa kota niaji pelete dia gagal. Nabita makana. Apa desa nauruntuk tidak ada penyakit yang menular. Yang menular itu karena jin yang memindahkan. Dia gagal. Maka dia sabak maafin atau malasa kota polisi runtuk. Maka dia nabita makomeman na sabak jin na jinge pelete kako. Maka dia sama ide ka apa ya Rasulullah ina la saya halete aga nasa nabita ya ko makada ko la saya lete ni gana pe palete kita bunga na karna lasa itu ni gana palete kita uta bunga na karna lasa maka dai oh makiro ya Rasulullah ya maka nabita tidak ada penyakit ketika penyakit itu sendiri yang mau pindah tidak hanya jin yang membawanya melalui udara makanya doa tolak penyakit itu adalah doa tolak jin. Makanya itu sampai suruh baca yaitu dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah supaya dia nabawai lah selok ini. Itu kan ternyata itu maka kada pakai salama namanya tu lah saya tak tutu dek to nalawi ki. Tapi mako ko kaya tungkap pasi bola ya leve. O kilale lah kamarai. Apa magi je nang kato maki buah bola
kamara napa WC o kilala kamara. Nama-nama igare. Aga ko WC we. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Kang iya ribaca ko tama WC we to. Jadi jingarone ji makunrai. Ya ko ibuka ni pintu na WC we na ibaca rona sujing la lokenre. La loki kamara. Nama-nama ini kare. Atau sekali tak buka WC pintu WC kok kamara ada ni tutup kamalau lesu. Namo kamara mancaji WC tu. Jadi aja na tamasela makan maji na cia matin rumah taku maji na gangguan aja na bali bola aja taruh ini metap piarai. Kan begitu. Makanya dulu itu kan rumah WC-nya di belakang jauh. Iya makokok kilala kamera. Jadi aja na tahera ko to 5 kali lagi maru yang kan stase na turugi pusat toli bace na samanya mamoje sa disiwan ni nang kan ko WC wede nande. Ma dei paru yang kasih masuk. Iya. Karena kita yang membuat tempat. Dan itu tidak disadari, Pak. Settingan-settingan sekarang kan itu enggak kita paham. Iya matau tu natyang itu pandrite si batu-batu pintu. Tahu matau tariolo ka okomije ulama enala pa disangange. Maka dia ko makibu ako pintu pala, ajong pasilampui pintu bolamu, aja ko pintu bola, ajong pasilampui pintu kamaramu. Apa ya tuh jingi ko materu tuh tama kamaramu. Makira iya matau tu na hindari katuyasa rumah tu susate. Na sabamagay, iya kajingi lalangi matau nola. Kalau lagi matonola itu ampai suruh kilalo kanan itu supaya aja nanti si lepo nampai baca Bismillahi tawakkaltu napa alallahi napa la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyil azim. Lupa dong ang itu babu dia na cidi lupa dong ang ipas sini cuma ini kada kui baca pasti sambung Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata dia na tas sambung Bismillahi tawakkaltu nasaba asanna puang Allah Ta'ala wilawi baraka na onro aldin rungaku untuk mas berserah diri ke dia aja naik malalang jadi Bismillahi tawakkaltu asanna puang Allah Ta'ala unri bertawakal napaki makada alallahi tasarahkan di sini na akatana Allah langeta alallahi komedi puang napala haula degaga elo uleku tama ka hilalang aku asat ako. Yan na tunakada akali cukbu ko ripakas salamat na po ngalataan. Deha na si sambung ito kuy bacay. Natalwa ito. Ito yung po ijab mo bawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ang kalalo natutuy ka na. Kaya mauso na pa na tsingari chupo bolaan. Nasa ko may kodyo kay te chupo bolaan. Kumita mo pati rewa mo po. Di na pahangi. Ya sengi cukup deni cengari icukuki copo boleh. Kaya kasih copo boleh cukuki ulue ajojo na irita. Dan dalam ilmu hikmah itu ya ko amatengan ya tijoka tak demi matulun na tahu itu ko melo ima jom. Ya nadega jojo na ulun na tan ramente. Ya na tu nak kada copo boleh tan na copo bolamu tan na copo bolamu roye. Ulummu ya romu cukup ke jojona iya ko de gagay aja mo joka abalaya tu yo pwede tuli copo bola mi cengan demo ya ni te copo bola pun kau kurni itu kere itu yang dipakai para ulama-ulama hikmah jadi itu ilmunya jadi tapi ku ya naropak dongan ngena Bismillahi tawakkaltu ala Allah jadi tale Bismillahi tawakkaltu depan ya kita batamay alita koro ilo permisi jo kupong Allah Ta'ala ino to peto makada Bismillahi tawakkaltu ya kumakadani ala Allahi sinin na urusan ngidi mi putu wakata ya dega galian na kemudian tabaca nila haula dega ga ilo ulle kupong ngidi mi tumupun nai yo kani makade to pandita namona kan na musibah dia marigaga jadi ampai kalau kak macarama mabalaka itu sebenarnya kuncinya di situ, Pak. Kemudian yang makanya kau nak macak itu
Jadi aki buah ki amala Pak Bu. Ia makan jak ko cicem aki buah na dena pajak jala pahala. Nah ia ko ki hade se ucuk-ucuk ki megaika. Yang termasuk malajari itu. Tapi ia ko maelo ki bicara apalah kami na malampe pahala na namanya ganasa na bita tanya masigi. Tanya. Bukan masjid, agak pelik. Mengalirkan air kata Nabi itu buah hari muslim. Ya kongka masigi idi tanggungi sumur bor. Ya se ina masigi iya tu. Ya se ina masigi. Magai iya masigi iya minaknya pala ko to masampaya. Iya sumur bor iya ko napake te mak jenne make pelangi we jenne tapok ko tanay ninung bere-bere maci pasidakai noyo kura sari maci pasidakai mataruit na temma ura-ura aja na pero aja mak buah kemudian berdaun dan itu nitrogennya kita pakai itu menjadi pahala. Kemudian ninung kita we patapulo sona patapulo nina na pecapu kuatan. Makanya mengalirkan air itu adalah pahala yang tidak pernah berhenti. Nah sebab namu ya dengan no menjadi pelatoy. Matema elok kutanai. Jadi itu kuncinya. Jadi tasakamay cede maka nama bago masigi. De yami konon rite masampaya ya nabong kraita masigi sabarani. Jadi ampun podate kada ko masumbang ko masigi aja na cidi masigi ta sumbang. Pagan na ilima. Aja ka manarutung itero kan kau mapata butukan to. Ya ko cidi miton ri narutung ite sabarani kakak manula kada laba si. Kan? Yo pokok tatala ing katukurun de makaraki baranna. Itu kan makiro. Jadi banyak kan investasi. Aja na cidi mi onrong. Iya. Tapi kan Nabi tamak kada mo mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Ni gini kita bangun masjid ukulino karena puang Allah Ta'ala. Pak kata tu masjid tanya karena puang Allah Ta'ala. Magi si salah ni pegawai syariat kalau mak bangun masjid. Tanya karena puang Allah Ta'ala itu. Yang tu masjid makin tu nabongkar Nabi. Dalam riwayat itu Nabi pernah membongkar satu masjid. Tak bangun di masjid nasuruh Nabi tak bongkar. Karena tahu si salah. Kalau bangun masjid makin Nabi tak bongkar itu. Supaya rewa IP mana aja si salah. Ya iya nang kataw mapangewa pagay sara na law bagong masigi suri kada bongkar gitu. Ya? Jadi itu Pak itu masigi itu may kata saya tango ko tilalan na tanya malaikat bawang. Iya. Anu cek deh tuh dari ya pengewangi. Iya. Anu cek deh. Jadi masigi alhamdulillah luar biasa ini Pak Bu. Sumbangan na tahu ko dia na paja jalan ya nonori masam paja tapi na marutun na sabaran. Ini makana mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala. Angka tu kalimat lillahi ta'ala. Tanya mak bangun bawang. Jadi itu nak kena nabita. Ni gini kita bangun sigi masigi deh. Yang penting angka andil takut tu namo samme misisa. Angka na tama. Maka ni nabita ban Allah law ibangungkang istano kulala na suruga. Ye komeki mapunay hotel ko suruga. Asuban yo ko masigi. Nasa bangka bola ta pahalana din na pajak jalan. Namo din na sampajang. Namo din ta sampajang. Tatatyung kapa bolata. Maka manang din na sampajang. Din na sampajang tatang ka bolana din na tama. Kan makalani bagungan din na kalipatami suruga. Ang kabolana tapi din na tama. Ina ti ampe podate magiro ko gamay na pasiton re akimi salawatu saka ina maega aya iya ro siton re ro tatogang isang pajang pasto isaka asida ka kwe magi na mega parenta iya ro sampajang gunci na suruga iya ro pasida ka bolo ko suruga jadi namo raji mas sampaja ko de sumbangan na dito kanon roy itu jadi makanaka de kanon de saka kana de kanon na betul na ya komeko ang kahotele mo maballo asam pajak ko mutama asidak ko nang konro mo makanja tapi ito si ko raji ni masadik kana din asam pajak ang konro na de binatama ini man yan ro ampay si tonra iya jadi raji itu ampay maca tu panitia na palalo ko ta amal namo jadi na siya gata lisan penting ada andil tak ko mulai ko matangangin na bangun tau langsung sampai tak bereng talyame manila lusak tabawel lokoro paya kodi narapa panitia na langit tay kota 40 meso na nacapu
Iyo, iyo pokok langsung itamo ko roman na samning. Dia mungkin andre panitia ko samning. De nang pasti mak deke makwiro. Iya. Naupahan na panguruso masigi ka. Nang ito ko masigi pa panguruso na may garupan. Ang kagonci pok, ang kagonci pas, ang kagonci Inggris, katogonci polo, katogonci tatdeng. Kaya asarnya itu panguruso ang katogonci pok ka. Kaya sa gonci pok ka desi sa kaka panguruso. Ang kami asal na tama tapi dia nakarupa. Gonci pok kayo to. Ang katogonci pas, cidi membani sanajama aga mapatulang pun mi bawah. Gitu kan. Isuroy mapatura dio na sai ko sila itu tu bisa gi. Gitu kan. Ega ya bawang ase na pasado na pura di mate bade ni. Ina dia sa gonci pas. Tapi ingkato tu gonci Inggris. Oh, wala na melo malat jamay. Le na mapel, le na masaring, le na bag, le na kamal, ito may manchagimang. Oh, le na manang. Ang katuma ko, jadi itu pengurusu masigi kamana, ang katoto gonci takde, de lang kanupa. Jadi sama na wisan pa ng panitia masigi ka. Iya, hindi na magampat to euros sa nga masigi de. Pero makana ako din na to makanja to mapatching atin na betul-betul ihlas mengurus de kaga. Tapi matanra matoto. Yan ang kanataw tuo ko masigi pasti to limasus sa putilalan. Tapi ya ko napatuoy masigi itu insyaallah madeke. Tapi ya ko tuoy ko masigi itu manrasa. Jadi tapatuoy masigi aja tatuo ko masigi. Ya. Si salah tuh. Iya. Iya, si salah. Iya ko ipatuoy masigi ibantoy deto malasaro. Iya ko tuo ko masigi tulis sapa aja manang kasarona. Si salah tuh. Iya. Jadi tapakan jaki. Kung masigi iurus itu insyaallah kabarakan. Iya guru ko babu napodang tanah timbunan na ba masigi madaki ko sandala enak ni tau ka. Yang pay naludus sandala na komelo itamo pagkarangan na masigi. Ni tau ka ko dulu pertanggung jawab kang tulo na po ngalata. Na mga kay kataw na mo pangata na masigi na redaktor ba. Nilay ko may aga. Iya. Okay ba pala sandala na mitawla na kumadaki. Makanya mas sandala puli bulano kumiulo na pala na masigi na taro. Kamu to sandala nilala na paki dia na palabay masuk. Unrulada na matika. Magay. Iya na ro pura riwaya na podang amakada. Ang katauna di pala pakaroma minasili kang ngisi 500 itu tertunda tama suruga untuk meminta kehalalannya. Puli manre daging ngunta ko bulana sahabat na ipaihidang kang daging ngunta natakong kay sina magoro. Rewa ilaw bolana darat natawinola darat karumana nang kay rodagi tuli nakare di na melaka lipang isapi di pala karumana tayo nasili kang ngisi 500 itu tertunda sama suruga gara-gara untuk meminta kehalalan itu di pala karumana. Maga pa di capak lokana tayo labawa. Tolong pa saya maco balase mapamulay wirin ni rijalat wirin na ilota. Nama-nama igar. Ay, kena. Iya. Pakai nggak kaya?